ngifuna ukugijimisa la indaba yabuchopho lapha eMlindazwe ngizama ukuthola Njabulo Dlamini lapha ke bambita ngasibhopho ke egasi lakhe lapha eTulu ke eMlindazwe ke ngicabanga ukuthi utawuzama ukuthi ngimfake ke line ke umfoka Dlamini ngivela indlebenye lapha lengihlebele yathi ke babone tigulumba tibhizi background lapha tifuca tilungiselela sizama ukuthola ke ukuthi kwentekalani lapha ke enkundleni lapha ke eMlindazwe wena kwakho mlaleli lapho hlala ke ulalele ke umsakazo ase BFM Mboka Dlamini aka DJ Ketega indaba enkulu ngithi ngihamba nomgqume phuna mhlanje mlaze njani sephunya nami labukhule khona ngithi ke seteliphunya ke namhlanje nazobahlanga ingoma doti ke bayezwe mvume ngithi ngihamba nomgqume fike namuhla okwathatha ngifana sale ngine wena I am taking care of you on the other side of the radio. I'm on beside the studio BFM Mboka Dlamini ngizama kuhlanganisa ke line lami lapha ke namlindazwe buchopho mlaleli wami kukhona ke ama challenges engisadibana nawo kepha nje wena hlala lapha lalele BFM lakhumbula unawangizana ithi ngabona ningicicamfana sekhaya ngeke ngibize kakhulu ngiphetha lapho ke ngwana ngicala vele ngishito ke mlaleli ngathi ke ngidawulanza ke sibopho lapha ke eTulu ke eMlindazwe already ke mlaleli wami line lami selvele lihlangene naye uselayinini sawubona babe Dlamini kunjani yebo sifusele msakazi siyaphila thina Dlamini kunene Nkosi yami sekunemalanganyana simgcinile siyajabula siyathokoza futhi kuphize senithole siphethe indzaba tenkundla yasemhlamba yathi siva timbobo temhlwa ukuthi sibona tigulumba tibhizi tehla tenyuka lapha bathi buta ke bahlali basemhlamba yathi inkundla ukuthi nabe kwentekani ngoba ngathi kukhona lokubhizi ngabo lapha ke na unga addressa sive ukuthi nisetukwana lapha ngoba siyeva ngambobonye ukuthi kubhizi lapha cha msakazi ngithatha lethuba ngivusele bonke abahlali balenkundla yasemhlamba yathi njengoba sokushintsha nje Nkosi ukuthi kubonakala kubhizi kodwa nje bekungasiko lokutheni lokukhulu ubengiko nje Nkosi ukuthi ikhandla kwayo ikhansela lekhona ukuthi iphushele ukuthi nathi la enhla enkundleni yasemhlabanyathi sibe nalo ground lekudlala ngoba kwathi sokuthi Nkosi bese kude vele la kudlalwa khona bese kude Nkosi isikhathi lesiningi bokhanza ukuthi emaqembu noma ngabane imidlalo nje ala ngenhla enodo ukhanza usefuna ukuthi vele ehla enasi kazondwako so lokho ke vele kusukela na ungathi uyakhumbula nje msakadi emuva lapha ematheni ngenhla kwesikole besinalo ground mhlambe alishintsho lelaselwa khona sase siyakhweshiswa lapho kwakho sokuthi vele sanikwanidlawo lapha ngasenkundleni kwathi sokuthi inkundla vele bese vele yakhiwe seyikhona ngesheya msakadi. Okay babe Dlamini siyabonga Dlamini loyo mfutho kithi awusimncane mkhulu ngoba vele nami ngikhumbula endulo besiye sihlukanise ekhathi imidlalo khaze ukuthi imidlalo kutaba khona ngendasi phindze kube khona ngenhla manje bekulamalanga vele bese siye siphelele sonke ngendasi sijabula kakhulu Nkosi kuchubekeni kwemisebenzi yenu lokusho ukuthi nyalo umgomo wale bhola ngoba senilungisile leground ngoba ngathi bekuyi-challenge lokuba le-ground lokusho ukuthi ama-games kade awuphinza abuyele kulokwa kwakucala kokuthi utawudlala enhla uphindze uyodlala endasi kunjalo msakadi ngibe nenhlanhla nje itolo ngaba nalo likomiti besinemhlangano nje kazondwawo lapha emavolovolweni sports ground la khona boshemeni bethu mhlambe nebadlalisi belibhola basichazele lo ukuthi bajabulile vele kakhulu ngale ground kuba khona nekushoyo ukuthi balemukele ukuthi sekudavele vele imidlalo ijubekele basoshintsha Nkosi ukuthi leminye intaba enhla kuyo ngakuthi ufixture kuphi bakujabulele kakhulu Nkosi nemidlalo nje vele bese vele ibambeke kakhulu bathi sesingasigcina eminyakeni londlulile bekuthidwe imidlalo kufuna iqale mhlambe efikini lakuhlala sikisi sehluleka ke Nkosi ngadodha ingcinamba lefana na efaka ikhastona lento kopha ke ithinte nakusetshenzwa kwakhanya lokuthi hayi mhla ka 26 imidlalo yeligi idawusuka Nkosi
26 kuye lenyanga lesetulu. Inyanga lesetulu nje iyasuka iligi sekusho ukuthi vele inkosi lapho sekuvele uyadlalwa iligi inkosi. Sekuyange ukuthi lo double fixture kubetha nje grand opening itaba kaZondwa ko sports ground short lifikile liqala onke ama teams akawudlala kaZondwa. Bese ke fikile lilandzelako sekuyehlukaniswana ke inkosi ukuthi ukhanze uso fixture lapho ufixture khona. Nekubonga nje emsakade mhlambe esiveni sala ngenhla phela inkosi okhanza usinaso siyafisa kuphaliso abantu labadzala sekwalikhune kuhamba. Yebo. Kodwa nje sekutawubalula ukuthi bahambe bawuqitha sidunge babukele. Ngibonga kakhulu vele nje iyo ikhansela ukuthi yabakithi ukuyakhanya ukuthi nasingayibamba ngalendlela mhlambe khona la singafika khona njengoba sibe saSeptember sasithuma Nkosi. Siyabonga kakhulu Dlamini Wokunene emavi akho la jabulisa kakhulu nginako ukuthi nganobhujuza mhla ka26 enyangeni lesetulu ke bese sifile sidunge Dlamini ngisho seyivele liyasuka mhla ka26 nobhutshuzako lenicela ukubuta ke Nkosi lapho noma ke sesihleba kepha nje lasemoyeni asisekho ehlebeni ngicela kubuta kuna indzaba nayiye ukuthi le league lesukako ngulele beyisetafuleni lebesikhulume mhlambe nababewethu lo MP ngoba ngike ngamfaka emoyeni wakhuluma amagama lamnanzi wathi lokukhuluma nelikomiti lebhola mayelana ngeleague kude lokutawushintsha etuka letimali ebekade ithembisile noma singete satisho emoyeni imali kepha nje singibutela lokho ukuthi nje nabe solo kulapho la kwagcina ukukhulunywa khona yini. Kunjalo Nkosi, according to the committee lelikhulumile mhlambe sisemtsamele ngoba nami ngilomunye nje lo mhlambe lo hola licembu la yithi vele bevele likhona ngilohola le committee vele solo lime lapho noma ke baphathi bema team vele solo kumiwe njengoba umlomzala kunguye lo sesihlalweni ukuthi msatonke tinto solo kumile Nkosi imbasha la sithembisa lona sibabe sigijimela lona Nkosi sekusekutheni ke mhlambe indlela nemigomo committee elikaya khangalo kodwa nje lokhona umlomzala nguye vele lo sponsorishile Nkosi. Siyabonga Dlamini Wokunene hayi inkundla yethu uNkulunkulu uyibusise ngamajaha lamasha kusukela etulu kuze kuyofika kulaba phasi kuyasho ukuthi iyawuphithitela asengidawubutela naba bosisi ke ukuthi bona ke iyakabo iligi nithini bona nibathembisa imidlalo le kanjani bona. Nkosi cha umlomzala mhlambe ngizogcina taketa before Nkosi bekavela athembisile ukuthi nabo kufanele babe khona badlale nje nawubuka lapha bekusetshenzwa khona sikhona space sabo lokukhona ke ukuthi abevakali kakhulu mhlambe la kuleli committee lelikhona ngathi nje angingati kahle mhlambe ukuthi ngabe baholwa ngubani ngoba imidlalo leminingi noma tinhlelo noma ngabe umlomzala khona lathi nako kufuna bese kuba khona tishosholoti noma ke bantu labatawubeka bagijima embili kukhanyisa yona imidlalo kusho nje ukuthi cha njengoba nathi sekuvele kunjalo mhlambe endlini sive sitawuya silalele nakuye umlomzala ngoba evikile gako nje sekuvele kunjalo sisemsebenzini sitafike nje silalele sanothi ngabe bosisi bethu bona bangena kanjani basebenza kanjani ngoba nema-teams akhona mhlambe ke sikutase kwakho lelo committee nangabe likhona njalo litawudingeka ukuthi lisonzele libe ngembili kuze likhone ukuhlela ukuthi ama-teams mangakhi kungahlaleka kanjani Nkosi. Siyabonga Dlamini Wokunene sise-BFM umlaleli ke ngibonga kaDlamini uhleti ke Njabulo Dlamini ke lapha bucopho balapha eMlindazwe siteka nje itindzaba teleground sesendlulela letindzabeni tebhola uthi yaqala mhla ka26 January 2024 siyabonga mntana Nkosi kusipha update lokusho ukuthi ke mntana Nkosi ngala kubosisi ngiyacela kakhona ukuthi bosisi bafake amandla tindzabeni tesport ngoba ke nabo asifuni kubashiya ngaphandle ngoba asifuni ukuhamba hlangothi lunye sifuna kuhamba hlangothi lonke ngidawubuya nje mntana Nkosi kini sengibuya kini nonke sengiye office ngifuna sibe nendlela dzite yokwakha iplan yokusita ke nabo labalahlekelwe tintfo
mhlawumbe labalahlekelwe ingomo ukuthi singabasita kanjani ngoba ingcinamba lenkulu esibhekene nayo siyinkundla kulahlekelwa imfuyo. Wena emagama akho nje longawadlulisa Nkosi ekuthembisa ke kulelo hlangothi nje ngikunika nje 60 seconds mzane Nkosi. Ngiyabonga kakhulu Nkosi. Ngingafikila kule ingomo noma ke imfuyweni Nkosi kungaba nje kukhuthatha kakhulu vele kibukosisi ngoba na ungathi uthatha ubuke emuva itolo namdlalo vele bese babantu bese banemfutho kakhulu lokhombisa kona ukuthi vele bese bagiyaphile kusho ukuthi bese basebenza vele kakhulu ngaba nje kukhuthatha ukuthi they must come forward siyisusele ndwanye kanye isuke phasi kubuya la kule tingomo Nkosi kushweleka nje Nkosi noma lenguthenza kakhulu ngayo BFM igcila kakhulu kule tinfo leti setinhlitweni demaswati kakhulu kulahleka kwale timfuyo talabantu labadala. Yes, akusebuhlungu nje Nkosi ukuthi ubekile ubhadala umfana okwelusa ngalana uyajova Nkosi ukhathi ukuthi timfuyo setiyalahleka kukhuthatha nje Nkosi sezamile kakhulu ngeke ngikudalulela ebaleni namuhla na part of the council ukuthi sisonzele masotsheni lesinawo thutane nathi nekushweleta nje sizweni ukuthi inombolo takhona nje sinato ukuthi sive nasike sabona tisolo kungumsebenzi wawo phela emasotsha kumbeke bafana benkosi ukuthi nangabe sike sakhala noma ungekho show ngalo lokhala ngako khala befike ba-verify vele ukuthi akusiko mhlambe kulahleka noma kubuthi umonakalo lokhona. Yeah, uqinisekisa nje kuloko Nkosi ukuthi cha bekunene siyacela ngoba nawubuka Nkosi kude vele umuntu longasuka amanzini atonzo nje atinkomo dala kusuka kungumuntu nje Nkosi lo la enzaweni lokhanze ukuthi soyalanzelela ukuthi awulapha nalapha kwendekani kwenza sithi inkomo zetlahlekile atikalahleki tithengiswe ngumuntu lokhona dudana nekukhuthaza nje abantu abantu ba-70 bangajubeli tinkomo tebantu. yeah. Siyabonga Dlamini Nokunene. Nkosi kulethi nombolo temhlaba mkhosi noma la ngitawukhona ukuthi nangabe kukhona nami lengithi ngiyabuka ngiyakusola ngala nangabe nje singathi nje sidithi nje phutho emoyeni so that abantu basemhlambanya batohleli banato lethi nombolo ukuthi nabo sekuyafangana labe sebakhona kushaya umchafato ke batsinza labo labasesihlalweni tekusida. Nkosi kungaba-ke ukuthi ngigijime ngiye kulabafana benkosi ngoba kuthi mhlawumbe kungathiwani bomakhalekhukhwini straight babo usho lokho ukuthi ngakhona ngibasebenzisa ezweni cishe sonke Nkosi ngingabese-ke sengiyakuphumelela Nkosi utase uyakuhambisa Dlamini Nokunene ngoba ukuthi ngicele kula lamasotsha ukuthi bekunene ngicela ukuthi sife sonke sibe nalo lucingo lelo. Kuyevakala Dlamini Nokunene konke kunemigomo nemibanzela njengoba nathi sisiteshi sinemigomo nemibanzela ukuthi sihamba sigcina sifika la. Sibonga isikhathi sakho kakhulu Dlamini Nokunene utangishaya umlungu ngalana so vele uyakhala lambusele bovu. Siyabonga kakhulu Dlamini Nokunene nithi ngisachubeka nendalo leni kwendako nekuchubele inkundla phambili Nkosi bekanye nani. Sibonga kakhulu Dlamini Nokunene. Kuphuma lapho ke bucopho balapha ke etulu ke emlindazo mlaleli BFM ke beka addressa ke mlaleli wami indzaba lenkhulu kakhulu ke BFM lekhona ke ukuthi besikhuluma kana indzaba ya ground lapha ground mlaleli ke bese livulwa ke lapha ke vele nje tindzaba tiyashisa kakhulu ke mlaleli kuthiwa lapha enkundleni kutawuqala ukudlala ibhola mhla ka 26 lokho kumnanzi kakhulu kithi thina base BFM sinkundla simphatheleke tindzaba lifana naleto ke thina balaleli base BFM sinthanda kakhulu ngicale ngacela mbele imhlophe lapha ya sikhathi mlaleli sesiyangalela ukuthi lana bengingaqalata ke babeshonga indzaba ngamadatha mlaleli ke balaleli bakhala kakhulu ngamadatha mlaleli indzaba tingomo kwasesikhulumile ke ngitawuzama ke ukuthi nasithola ke tinombolo temhlaba mikhosi ukuthi sithinze labo labathutane nemincele nasitibona tiphuma bese siyabatsinza
Imlaleli wami ke ngikuthanda ngenhlitiyo yami yonke ngi-BFM ngijam yase-BFM ngingumbono kaDlamini bangibithe DJ Caretaker mangila behind the turntable yase-BFM ngikuthanda kakhulu mlaleli ube nosuku loluhle ube nemini lenhle ube nebusuku lobuhle la uyithola khona uhleti khona mlaleli wathi ukuthi BFM is for the people. Yeah, we usually say we can start with what we have. BFM.